Just Arturs Gaming, Viģiks, un es esmu ar Misteru Kalniņa kungu. Un Vorsīts iet pēc kebabiņa. Labi. 2 players. Davai. Nečur. Šitā gāja tiekšā bija. Fuck, mēs esam autisti. Kur tas, Stefan? Kur tu? Reku. Warrap. Bro. Warrap arī. Sākam uzliek no šajienes. Sāc video no šajienes vienkārši. Nē, mums vajag startiņu, mums vajag mazliet startiņu. Un tagad mēs katosim šeit 3, 2, 1. Davai, mēs esam iekšā. Mēs esam iekšā. Pastaigājam mazliet. Man tā, mazliet tā jocīgi izstās. Parking. Čipīšu? Kas ir tās tāds par Slenderman, nu? Guys. Oi, šizo, schizophrenic. What the fuck? Bļāķ. Gulp. What does that mean? Oh, shit. Oh my god, it's scary. Man trīc kājas. Bet šitā ir kā labāk. Arī man trešā Daudz kā. labāk. Decors. Oh, satan! Halhilla. Sātans. Oh, fuck. Es tev katošu. Es nevaru pateikt to vārdu. It gets worse every night. Jā, kā līdz toču. Waiting, God. What the hell? Mēs vienā gultā gulējām. Oh, let's go. Straki. Doj PC. Atveram durvis. Random, please. Hey, man. Newspapers. Kur tu pazudi? I can't go there yet. Really? Es tev arī katošu. Davai. Ejam augšā. Explorer. Šitā te. What was that? Yeah. What the fuck? Mēs esam abi viena paša mājas, tāpēc mazliet scary. What? Go back to you. Oh, Granny! A diary. Now I remember. The reason I came to my parents' house in the first place. Uzspēlējam CS-u šitajā te. Davai. Kā tu uzliec? Es iešu uzkāpu. That's why I came here to search for Cheater. it. I I thought that maybe I could find it. thought maybe I could finally find some answers. Oh, viņš zaudēja savu memory. Tāpēc mums iedrēzās mašīna. No shit. Meklējam diary. Diary of Wimpy Kid. Nāc šeit. O, atslēga. Es atradu basement key. Band-aid. Esmu tolotē. Fuck. Tas vienmēr mani jumpscaro. Bro, man ir atslēga uz basement. Kur tu esi? Es esmu šeit. Atnāc Es toilet. šeit. Man ir Toilet. atslēga. Fuck. Damn. Band-aid. Fuck. Nu, kā I var gotta tur netīri? glass on my foot. Why is the light still on? What? Gulp. Neizslēdz. Tev šizofrēnija. Nekā nedara to. Zombie! Kas? Oh, Jesus Christ! What are you doing? Es neko neredzu, man ir melns skrīns. Man arī. Oh, don't jump scare. Sophie? Was that really you? Fuck you mean Sophie? Ir Sofija, nu kas tev vainas? Nu Sophie, tu tieši gāji man uz. Basement durvis. Nāc šur. Ej, basementā. Tu pa priekšu. What's Fuck. going on? Hell nah. Is this really happening? Hell nah. Ciet! Atver durvis. Ir durvis. Flashlight. Nāc ārā, Sofija.
Bro, mums vecā klases biedra šeit ir paslēpusies. Oh, shit, es atradu key. Parents room key. Ejam augšā. Aren't your power? Switch. Ieslēdz? Nē, ejam augšā, Jā, ejam augšā, ejam jā, augšā. Kas šeit? I got a glass and a muffler. Te nav nekas. Yeah, okay. Oh, nē, ir insert tape. What you mean insert? Mums vajag tape. Nā. Cik atrast tape? What is Sigma? Tā bija pēdējā lieta, kas iedomājos. Man jābūt kornī. Ejam augšā, ejam augšā, ejam augšā. Pa priekšu. Okay, Mr. Savage. Šeit, man liekas. Te nav nekas. Rekur, tur, man liekas, parents room. Kur? Nāc šur! Jā, tā mēs daram. Es tev metīšu tam monstru Fuck. priekšā. Fuck! Helna. Kas tur saka? Sofija! Bļaļ, pizdir. Sofija! Helna. Smuklīt. Davai! Cheater, nu. Davai, Nā, Sofija, es vaļā. eju apakaļ iekšā. Nā, šurp, Nāc šurp, Sofija. Sofija! Nu, bīt it man priekšā. Atcer. Es actually nobijos. Šis nav clickbait. Es negribēju pirmais. Parents' room. I haven't been in this room since her death. Just can't accept the fact that we're living. Bļaļ, Oh my god. šūka. Es tā jumpscare tiku. Feels like they are still in this room with me. Watching me! Vēl ir actually tik scary. Bļaļ. Kāli nāca manī, man jau pat 3 rokas. Bļaļ. God. God Please, is good. God is great. Did you pray that day? Var vaļā. Ko tu šodien te? Helna. Tur bija ēna. Nepaldies. Spīkoju. Ejams. Palīgā. Fuck you. Es skatīšos. Man ir abas 2 austiņas ieslēgtas, man ir baili. Čurp. Davai, ejam, mēs šis priekš YouTube vidika, mēs darām šitā priekš jums. Davai. Fuck you, Sophie. Mēs mīžam. Ejam. Kāpēc? Ej, pats pa priekšu. Pats ej pa priekšu. Ok, es tur neredzu šitajā kornerā kaut ko. Tur arī nav nekas tajā kornerā. Ejam iekšā. Ej, 3, ej. 2, 1. Nāc! Ok. Pagaid, es aptīšos, kas šeit iekšā ir. Tur nav. Pagaid, varbūt bija kaut. Man ir baili. Ai, kur ir? Kas tur Grab ir? tape. Fucking hell. Tapes. Es paņemu. Tev jumpscaroja? Jā. Ok. Bija Sofija. Tur bija Sofija! Dai, pohuj. Tagad tu ej pa priekšu. Do it for your country. Okay. Do it for your name. Cause you're gonna be there. Hitting in the Hall of Fame. Yeah. Ej tagad pa lejām. Ej pa kāpru. Tu tagad. Ej, tagad. uz tu istabas. Mums bija jāiet šitien te, man liekas. Bļaļ, zini, ka tā, es varu durvis ciet. Man baili. Nē, vai viņas vairāk? Kāds ciet? Cieta, Sofija, tak iekāps, vidiņi. Kuš. That's my father's voice. Ok, kas notiek? Oh my god, kā viņš nāk pretēji, man baili. Slēdzam gaismu iekšā. Nē, cooler. Dod, make it more scary. Dēmoni! Es izlūkšu savu gloku ārā. Dod, šie var nopirkt revolveru. Es to lasu, actually, it's kind of interesting.
Oh, fuck. Oh shit, it's kinda scary. Hell no! Es atraugājos, kas tev pateica. Tu esi negrib palīdzēt tam dēmonam. Oh, fuck. This can't be true. Mēs esam kaut kā līdz. Possessed? Gulp. I better go to sleep. Nā, Go es to šeit sleep. palikšu, bro. Ejam to sleep. Let's go Jā, to sleep. Tu nothing. ej pa priekšu. Davai. Davai, Sofija. Man nav bail no tevīm. Te? Tu ej tagad. Bro, man jau jumpscareoja vienreiz. Es eju iekšā! Okay. Okay. Kas tur tā skan? It's all good, bro. We're not gonna die. Bļaļ. Fuck no. Fuck no. Fuck no. Fuck no. Fuck no. Fuck no. Bro, to, ko Fuck mēs darām no. priekš jums ir tik crazy, jums vajag subscribeot. What the fuck? Viņa mauno. Viņa mauno mikrofonā. Kurš nopirtās? Hell. Bļaļ. Guys. Guys. Nē, kāda ir es esmu? Kalniņš, kas jums Hell no. lūdzu. Hell no. Kalniņš parāda savu facecam uz tevīm. Paldies par savu. Hell no. Sofija, es atvainojos. Where am I? What is this place? Nu, ejam. Fuck no. Fuck no. Fuck no. Fuck no. Tā Fuck bija no. Sofija īdiņa. Jā, follow the Yes, thing. Sofija. Jā, follow the Hell thing, no. bro. Nefollowošu the thing. Vai Kalniņ, mēs divtājiem. Tu neiemanēs būs, mēs divtājiem, tie pašā laikā. What is happening? Why is this happening to me? Bro, man mums murginoši tā. Because you're a Mīļš cilvēks. Hell no. Fucking Fuck no. hell. Es eju stūri. Fucking hell, you stupid cunt. The basement? What the fuck Doesn't is make any this? sense. I don't understand. I don't understand that. What is happening? Are those police tapes? What happened here? Something's wrong. This radio wasn't here before. Bet es nespēlēšu to nahuj possessed radio. Recently, there was a brutal family killing. Oh, The brutal fuck. killing took place while the family was gathered at home on It's like Saturday this. afternoon. The girl heard screams and immediately called the police, saying while she was upstairs, she heard stabs and everyone downstairs screaming. After a while, when the police arrived at the Oh, place, shit. the parents of the girl were found already dead on the basement. Her dad was hanging from the ceiling and her mother was found dead on the floor with a lot of stabs, while she was found passed out in the Modula. bedroom with a stab in her stomach. While the other person's Dosim parents mama. that were with them were nowhere to be Vai found, tas ir gangster the dada? murderer seemed to got away. The girl's name was Tas ir gangster Sophie. dada, The man. police are still investigating this crime. Guys. What? A murderer? Hell no. Hell no. Hell no. Hell Hell no, no. GG. Fuck. So, Fuck no. Sophie. Es Sofija! neredzu Sofiju, kur tu esi? Tas tu! Sofija! Sofija! Smukalīt! Oh my god. Kāpēc šie čaļi ir tik calm? Viņi runā. Is that dead? No! Oh! Tas ir, tu vari redzēt tikai manas rokas. Es redzu savies rokas. Flashbang! What is happening? Kādā dirsā mēs Kāpēc esam? tu biji? Kāpēc tu Tu biji zemes? biji arī! Sophie and my parents' death really. Oh, tur bija Sofija! Sofija, nu bļā, nu beidz. Sofija, nāc šurp! Tas ir tik padāts, ir to seju. Nāc šurp! Nāc šurp, Sofija! Jā, fuck, nē.
Ko tas saka? Hell no! Hell no! Hell no, Nu, labi, tas ir for tik the YouTube, blood, for the tas ir YouTube, for blood, the tas ir YouTube. gangsters. Tu vai tur nākt iekšā. Parachute! Piu, 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 piu. Viņa masēt kā Ksenija? Nē, nemasē. Sophie? Is that you? Hell no. Baļāt. Suka! Hell no. Suka! Oh, tikko es būtu. Wait, something is not right. This wasn't Sophie. Her eyes were black. It's as if something was taking control of her. I must find her. Tu iet priekš. Quickly. Tu esi the cameraman, tu To, iet ko mēs priekš. darām priekš Cameraman YouTube, always ir tik survives. wild. Cameraman always survives, right? Bļaļ, es dzirdu footsteps. Kur mēs varam citur iet? Gap. Maybe I can squeeze through. Nope. Edvards realīs, tas taču. Jau. Edvards šo skatīsies, tad es viņu diso. Dislaikos ir rakstījis komentārus. Stupid. Lūdzu, Sofija, mēs te bijām chill guys. Nu, Sofija, Nu ko, Just viņi chill mums out. teleportēja atkal uz turieni. Sofija, atceries, kad Stevens bija invited uz tā birthday party. Es biju vienīgais puisis, actually, tas ir true story. Davai. Place the bulbs on the ceiling lamps. When the bulbs placed on lamp, ring for the right bulb. Oh, okay. Izlasīt, saprati? Nē. Tu esi dalbajums. Nav, tu tieši izdarīsi visu pahari. Skaties. Davai nāc šurp. Tu balka dēmots ienāks uzreiz. Tā. Kas tad dibanā ienāks? Shift or RT. Oh! Es krauču. Kas man būtu jāsprinto? Sofija? Gaismas, neko neredzu. Upid Eif. Bro, neiet. Es eju dziļāk. Šmītam. Taču lightbulbs. Dod. Guys. Bļaļ. Nāc šurp, es šeit viens pats esmu. Kur mums jānoliek? Es nezinu, kā mums jānoliek. Nāc šeit, mums Ah, jāiet dziļāk. insert bulb. Kur? Es ieliku vienu, vienu. Sofija! Sofija! Muchacho, tu vari beigt. Oh, fuck, nē. Ej, Makarena. Kur tu aizgāji? Viņa tev sako? Bļaļ, tās Pūlo! Pūlo! Mēs vinējām! O, es pūloju! Es pūloju! Bro, Sofija cheato, bro. I don't know. Es pūloju! Nē, mēs pūlojām! Atnāc! Jā, nāc! Mēs ejam ārā? Mēs pūlojām! Kur tu esi? Man liekas, mēs pabeidzām. O, jā, tur Tu esi teiks. invalīds! Bļā, Tu esi invalīds, tas reāli. bija tik scary. Grab tape! Fuck off! Oh my days! Maybe I should listen. Oh, shit. May contain useful Oh, yeah. information. First tape. How do I get back? Open. Why am I here in the first place? What's going on here? How did that door bring me back to the house? Jā, es to pašu domāju. And is the thing finally dead? Lūdzu. Hell no. Am I finally free? Hell no. Hell no, doesn't we make any dying, sense. bro. We dying. It doesn't feel real. Talkārt, es tikai caur šitam hallwayam. Tu ej caur tam. Am I really cursed or possessed or whatever? Jā, I'm daudz. so confused. Man liekas, tā ir tā problēma. Whatever that Ne teiks, tas chill. is for sure. Man arī ir. Oh my god, es redzēju to. Whatever that risk may be, I must save her. Es insertoju Tā, es teipu. domāju, Es insertoju teipu, nāc. es tev arī insertoju. A curse is any expressed wish that some form of adversity or Curses? misfortune that will be
Jā, es nāku lejā. Bet jā, nezinu, you know, basementā es nezinu, kur varētu būt. Hell, nā, dzirdēju tos krīkus. Bet šī spēle ir tik labi designed. Jā, bez jēra, ka viņš tik nahuj hard. Nāc, man ir dziļāk. O, rekur ladders, teicu! Ok, nice, paņemšu. I'm clutch with this shit. Ja Sofija Kāpēc tas jumpscaros tie staircase'ā man būs krāšāts. Mums diviem bigās kādas. Nu, vei, tu tīri Sofija lāčukiņ, nu. Fuck you, Sofija Lāčuk. Man jau tā tu noriebusies. Tu man patika skolā, bet ne tagad. Bro, man liekas, mums friendships is ending. Nu, blē, tagad būs vēl viens jumpscare, cēdies. Ja būs jumpscares, kaut kāds cutscenes, ieslēdz savu kameru, big boy. Mums ir kaut kāds jumpscares. Sophie? Is that you? What are you doing? Viņa dalba jau... Viņa prātiņā! Invalīda. Viņa prātiņā! Izzy. Skrūvīts viskuši. Pār. Nē, nu cik grūti notēdies no kāpēm, dzīvi. Es pamēģināju! What the fuck? Thank you guys for watching this crazy video. Bērn vēlreiz? Tagad